Fátharta go dtí Páirc Tom Semple in seo Durlas Éile plus for Sraith Iomána seo idir an little ball Babhta agus a búsnaí build éis Cilchonne a gimar a chéile seo an Trelóna seo. An Trelóna go hálainn ar fada Gedi Durga í tílhaid se lásta í nach chéine agus céad bhfuil Cilchonne sáhailte í pada na riide óp sa gofaide agus Páirc Babhta agus na chastar an dáil sé í chéile gúna Bíle súd le Cliffa. Éireann tá Babhta agus tí go méid go lear bháin bhfuil sin nach tú go méid sin fi cáú me. So gúil óp showdown Trelóna seo tá Rhys Shelley. An lína lán fúil, Robert Doyle a dó, Brian McGrath lán fúlaí agus Michael Green chas gan síomh in cead. Lína leafúil tá Babhta an Trelóna seo, Owen Connolly a cúil, Roinn mar captain na fórne cá sé agus Oisín O'Donoghue a gan síomh in seacht. Lorna Páirce tá Conor Martin agus a dhéanamh an Darren Staid. Ní le hosaithe cá gan síomh in de tá Jake Morris. I dana slát tá Alan Tynan agus a gan síomh in dóigh Darren Trelóna seo tá Samuel Farrell. Darren McCarthy tá gan síomh in tríde. Deirtar lum nach chu John McGrath lán tosach a Roinn nach chu sisin na gimmert agus scúile átógi Garrod O'Connor a ní mu cínte ó sin a cheileach sin a rá. Agus an sin tá Jason Ford i críochtú an lína ádige sin. Maide le Cilchonne sa gól op siú tá Aidan Tallis. An lína lán chúl Ivan Bulger cá gan sí Ivid dó. Rory Garrett an lán cholaí agus Paddy Deegan i críochtú sa lína sin. Na le hosaithe, na le cholaí an Trelóna seo Jordan Malloy a cúig, Dara Corcoran cá sé agus Richie Reid a cá gan síomh in seacht. Cian Kinney a cá gan síomh in hocht agus Cillian Doyle a cá gan síomh in ní. Na le hosaithe an Trelóna seo i Cilchonne tá Martin Cohen cá gan síomh in de, John Donnelly i híine go a dá slát agus Tom Phelan a chas gan síomh in dóigh. Agus an lína lán hosach Liam Moore cá gan síomh in trídeag, Captain na fórne tá Eisce gimmert an Trelóna seo sin TJ Reid agus Owen Cody a chas gan síomh in cúdeag go Cilchonne an Trelóna seo. An dáireann an Maide Páirc réití le tús a chuile se glufa seo agus an multóir nó an réitúir atá le glufa seo ná fear hipit fear lech Garman fear bhfuil taí bhaine séige a réitúireach sin Jesse Owens nó James Owens. Jesse Owens ar nó bhíoh ar hiocht fadó Hall America. James Owens atá ar an réitúir seo as lech Garman. Agus dálinn scéad be núméid ciúnis sin seo ar ball gumide Jimmy Morris. Sin Chainnigh Jake Morris atá gimmert be Babhta na Trelóna seo a bhása a rinne seachtaine gonína diagrásta. Be núméid ciúna sein ar ball solid ó an clufa seo nó sin atá ráite linn ar éiles. An dáireann forfaí réid tí na bulcíine mó lár na Páirce Trelóna Páirce brenn go hálainn ar fad í Buntlit isteach na Bortlit amachanta má tre ráite ceartam I brenn ha cían ar fad Trelóna seo an tilhead se lásta sló brenn sló rééis an de bug an gompraid le beidir clufií eile bhí chuidir na fórne seo ach tá copplanúméid ránúméid le gáil fós rih tús an clufa seo agus an déach go leor hiirtaisteach. Brenn síos ar hippadárin an deacaid is sin fin an tilheilte na gúid ibhreacha íon amach an Trelóna seo na hibhreachaí bána gansaí a bhfuil slí buí trasnailte gansaí go amachtaí. Na bhfuil níhall go dé mar bheits muide go le raibh. Cilchonne bhfuil tá siad san I gimmert mar gimmert na gansaí is sansa agus bhfuil sár bhfuil aine arpa na riide. Tá an dáireann réitínis stoí le hí an núméid ciúna sin agus fu sin réití a ggóid órán na bhíal. Agus sinna tá an fearanna léas gá réideithe a bhgurt sin gohfuil núméid ciúnis go Jimmy Morris sinna Chainnigh Jake Morris atá go gansaí I bhí dé go hippadárin an Trelóna seo. Gus tá an dáireann muhann seo brenn Jimmy Morris a bhfuil effectúir a scálan ar a tíobh seo tíbhfuil ar a tíobh deasrún an Trelóna seo.
agus an Fátharn Gréis Médi go so we told us said on me I bit the rinne Jimmy no James Morris the you know the couple the Árann is couple in it so well the bus all in Chainnigh on slow agus on Staid and finish when we met to on the Viennish. Today over the Vian Costa, agus an Staid and tugad sosa go dáteach inis le túsa chuile sin go fisha, agus James Owens am sin Allianz Parkus and Slither and the Lawvege tá Tiobraid and Cushins cool while over mo higgin to that man show box Tom Semple and Trunul Slither cat shackles could it less sugar focus said Árann Bruce Garden and Shidimo Quinterine and Slither focus was far as Kilfanya Obola Trastin Shoggers he fought take on Cody Rallistach pass the Hamel hole which I shan't be in the hole of hole agus Trastin hole goal agus an cold shin fought Liam Moore agus Neil Neil Tad the kind of Plumen agus for second shin fi second we cut the glove agus an cold shin Kilfanya agus David shin Harkeen that fought and cool fought in shin Liam Moore William Toki and shin Reese Shelley she's a jog tossy he fought it she get Cody Rolfan Keen Slither at the Homanage Bertzer Chainnigh pass her out the shin because he saw it to go shot on mark let the door and she not done a hope how bull and chin pass bug beats a stack and chin with the Allen Tyne Rolfan and Keen Mahadigly on set the Jen pass Trust and chin chance to score but to go hard stack a mail the hold on the weed about the way the gone Agus on Neil she had 14 Bhín Conchin Goma ach Bagani Calm going to be Jake Morris Willie Kate William Ach built in Chainnigh goal ball China Alan Tallis built a she's in Chainnigh was Lecholi Lloyd a bullet Roslinish Agus Jordan Malloy in Slither me och op de dinner al Ciarán took us waska Epidarin nach Panther Hochin to Jake Morris got to make the line cool no the line TV agus bullet TV line on go Epidarin He's still Fúnin shot Kate Willie Dave Line and Trunul shot so for shot agus seach gní builte soas an sin ag ón Connolly trasna páirce chuilte an tánáí sin is tá fáiltínta hin sin Jason Ford agus is buile siratán agus Tiobraid agus seansa go i chéad scór áil Rópéin an tá cool ag Kilfine agus ín cool sinach opéis núméid agus 5 second nó derin 5 second a bhui sin na cool sin Liam Moore agus anhúil a bhíonnta chamán. A réanos tá buile siratán ag Tiobraid agus seansa go chéad scór áil opéin an Trunúna seo agus feicimníis cedína sé gáin seo Builte go hard isteach sin agus sa sí head dras an chéad chólí in sin Jason Ford an bhuiile séir agus cool a Kilfine coolí na bháin ag Tiobraid. Buileach na bolla i ggóil bád i ríist
Éan talas, Con mór fada, bhfuil sé síos drocha tosaí, Bristí nuas an sin, cinn réí fa suas fi láir, Pucí bhfuil lefa í suas a fecha bedáin in sin á fáil, sin Jake Marvis, Ciarán Jake Marvis is sin bes a fáilte sin seo ríist ag Allianz Tainan, nóla chun in sin í seansa, scórbeidir bhfuil go háda go sin á Donahoe, na cholína go sin á Donahoe in sin agus tá barna leidaí go dtíon cholína bháin cool yn ei rá chólí agus dín intas gon scálan nú atá chun sosa teile beidir breise agus blian tá sé intach ar fadaín sin searait cin scór cool nó coolín cin tám agus choláir an buile amachtóí She's a John Dossie, Bertral in the throw, Pucky was sin, egg fair kill Hunyan, no Beshi, Pucky was a chance to score, will to trust the whole after ham, not all in Fadin, egg Brian McGrath, a Staid Cheshin, the Eddie Shilana go Hillis go home, not Beijing Land, and Rule card, keep it in, top with your serious staff, like Kilhunya, August, and you should have Shigamavi, Kilhunya hold on the dark cool, ach, need I to Shamachop, Kegaron, Sweeney, Viti, Hero Gama, will you see it on the Reynolds? August thought that they the concha. DJ Reid, captain the Fornia, Reti Lane concha, Master Marchance good real the cool a shot, Asha, Edeline Fiameter, Timogan, Nina Fiameter, after cooling the soil of Mahokcha, William Matasha, Brando Erenos, Pultega hard, the Gigas Pull and Chainnigh, the Virgo Hole, August in Kate cooling Sucklofisha, Egg TJ Reid on Tronon shop. William Achna Togal. Don Gark will to know that a T-shirt the Michael Breen a bit. Bullen Cheswasi, Joe Tossi, Iomána, and Concha, Bertral in the Trove, what's it Ashen Chugga Dasanish, what's it Fon the Talon, like Jake Morris, it's Yachtamach, Agus off all, so to pass noon and chin, Farad the Haslat, Allen Tynan, after Kinta Lane and Shitter Focus was, Farak, Hudi Yachtamach head, the neck of Shin, Shin Killy Doyle. Doyle of Bolanoon, Safoli, Ashley, Spullichan Calmo, Father, Stexas Boss, on the fast of Dimitri Talent, you know, DJ Reid, the Eddie Chief of Casos, after Brian McGranchin, London Brian McGrath, Traston Hooley, Con on the Hunter to Golden, Tucky Wobble, in Shin, after Fair, the Bedar, and the Sichtamachin, the Shliter, Spullichan, Trust on the Podkey, and Trasna and Holland, they will go forward to see Pucky Sauce and Chainnigh by Garrod O'Connor, after Quinted. And he's for just chance to score much in hand and Jacob will to go hard get the Willie Conch and had it last down Colina Hector Bedar and the Wish for Colin is good Kilhunya and honor all at Kefuri Conch and Mark is second on the Videk Allah Stoil go by Jake Morris before in Conch. See Colina Bedar and cool because Colina Kilhunya hold no man because Gillet it catches the gate last to Fátharta shot. William Achriest Ultimach Gallant Talis, Holland, they will go for Shocking, Kilhunya, chance score and chop, will take a hard Stachamel hole, cool body, Gady, the English, and Conch and all, and it was pizza, good Kilhunya Holland, they will go for Kinchin Bay, Keen Prendergast and Richie Reid, the style of 40 Conch on Keen Kinney Bay the 40, Bulletin, William Achto Kiri, Stanish Capigo, Anragon TV, which she had a TV and Neil, as she could use the Hinchin, Burtis Kilhunya, Agus, then a Copachin, Cody a Puckus was called into Ed Old Cody here in the Lea, he go forward. Bulleton with Kilhunya. Here in the Lea, he go forward, with Chiri to Hawkins a concha. Chiri, Hummer gets trust in the park, you could have chased, and he did a clean and chest, I could draw a tossy hish, the Hinchin, yet the guidey, Bistinos, did she fight again in the force, Ronan Mahar, in the throw, Bantigo Ronan Mahar, did she force a trade. Neither she focus was like he did any focus was Faris Kilhunya off on and chin chance to score, but to go hard, Stachamel look hold to the brand with the Conch, August Fan Conch in the head, and it's last on the chin, because be in Kinney for the Conch, Hamake, because in the stand Varna, in the 3 9 it's the cool gland in the forward, William Ach, Hogianish Guppy, Mr. Noss and Chin, Killeen Doyle, Achni Idin, Killini focus was, she took it, Aragon TV, Aragon. Go Fuxagan Tali, Ronan Mar, Gear the treasure, Darragh Cochran, and footage the Turris Glantamach, and Darragh Cochran was fun of tug and TV in shock. You have to see on Cody, it's red, on Cody off all, Burtis the Pedar and people when you are mad, you have good as a stacky. Conchet Rastan Parkin, Chinish, the Mail of Hole, KFC in Concha, Bistin was Father Pedar and here in a question because I don't know we shall Lanamach, Bultamach, and Johnny Chicotero, Duty to the Dassin, Chilling Samuel Farrell.
Samuel Farrell is in Staid Ciarán in Conscience Bedigal Shanson Choi Jason Ford will take forward the hard in Conscience Moo Agus Ed Forey. Hína trí Ciarán náid trí te Pedarin. William Achtoki Hanahin Glantas was in Chow Jordan Malloy Blockhaltig so far. Pedarin Campo Reagan Shin after the English was Keen Kinney here a cushion Keen Kinney Trastin Chow Hinchagadi Richie Reid and Bull of Anna Taluna. Deach drog Tossie Pukis was Kahalan in Chinning Mark Cohen. A level of Jefferson TJ Reid. TJ Yerel Shachtashi, TJ Sonny Chin. I want to go after and Rachel Goffald into Chainnigh Hanich element of Pedarin after Rachel Goffald into TJ Reid. Agus Avishins. Will you see us that down Ciarán? Chance of a kid of holding on key, Nigus Ochno Megalia, Katia, Sun Bluffing Chop. Richie Reid, Shea Hawkins and Con Chop. Richie Reid, the brand of wedding split. Tirach Timo, gone lean for him either. Bulta go hard, bulta go crean, agus tá cead a cholín an bhar na smooth iad in the fórne an fi láid, hí na cead an na náid de trí. William Ach Rhys Shelley, cead mó Shelley sé ganseo, dín riocht na choláid i ggéir an slitar, i bulta nón an tseig go Dion Connolly, bulta Connolly sas na páircin sin ach búcailte go hálan atá Roinn mar, go seochagin Ciarán tá tíine a gracan an tróna se siarchan sin an Conscience is an tíb díine pasbag bíideach deach sa Spórt fearras te Pedarin go luna tró, tin se machaí na tíb díine te hanga sí le cosa Cilín Doyle agus Ghabhrísin is buile tíb díine tá go Pedarin an tíb seo gan fád. Agus ón Connolly hógus in Conscience. Agus réiteach le áití chin deasí an ó hen go me se an í chu suas písa fáda go droch a tasíab, tá sí de hir gan líine cear chu 2 méadar am a gimmert pelle, ach búlta go háda ige steach dro le chu tasíab, ní rán ach fearras Ciarán le séin, agus Éile le sé Conscience an lána, glanta go maige, machan seo go dtí Richie Reid. Richie Reid, bainte óbin seo, steach sa Spórt a churin an cánádaí is sin, ach an tíb líine, dínta go hálan hir an sin, get Jordan Malloy, tras na páirce churin sin stitar go dtí Paddy Deegan. Paddy Deegan siar go dtí Allen Tanis an cúlbáide, Tanis a machan seo sa Spórt, na Spórt ó bháin eile, ce dtíon séiles ó ganseo, agus a riocht agus á fáil tá Dara Corcoran. Dara Corcoran, pasbag bíideach isteach sa Spórt ó Dara Corcoran, Idir al na tro fearras Ciarán le sé ne blocailte go hálan fádan sin go seochagan te Pedarin ó bháin eile inis gus Roinn mar a bulas go pasglóti builte steach sin ige Conor Martin builte go háda go siúd cechi bhfuil si an Daracán chuna mú te Pedarin fórí le chun cánádaí sin. Ba cumach ríist. Agus Allen Talis, no Aiton Talis, and he can't show Willen Noon and the Tiwell of Forky, she got to shack the maid of a mark in Arena, Plucky Sauce and Chin, Hall and the Tiwell of Forky, Fátharta Pedarin, Bulta Trust and Chainnigh, the Jake Morris, a trail pointy, Bulta go hard like Jake Morris, and the holy name Jake Morris, August on Barn, the Dash with each 3 holy in it is, and the holy no Jake Morris, you know, doubt fishing. Aiton Talis it is, Chuck Lahochle Tamil and Lewis. Can the whole moves, can the whole trust on the Babhta. Can more father, she's a draw at Tossier. Semple Kay of us in Iomána, any Bistin was in Shin, Holland the draw, and Wilton Noon show, John Donnelly, I will take the coolie hiddish to the schoolie Hippodarin, Wadney's in the Wadney's Harlet, Tamil was a Texas Boss, and you can't audition, you take the Macha Bay. Die met een rol het aandacht tegen zijn passage niet even Iomána met Paddy Deegan hier in Chainnigh is tegen Paddy Deegan in Staid met die coolbody is een coolbody zich te maken is een chap pass love in Chainnigh wel ik heb ook een beetje wil je de ka in Slitte daar gaan nee Jordan Malloy goed die een long holy Rory Garrett aan de fast en Chainnigh die Cilín Doyle a bullish tachin, Tom Phelan on the throw, Skidin Tom Lehet on the pass a Munchin, Fortune Choi, Kinney go hard, the stachet throw, whole lash and on the holy no Kinney, did a whole lot in the park, Augustan Varner Ashlish, Kedi, Keda Holy.
Anna me Diego Kate, he the Cookie Kilhonia, Nod the Carrick the Pedarin. Come out talking good Garchin with the Mikey Breen, Trastlachan and Mikey Breen in the sheet, Land Brain, McGrath, Swassi, Joe, the Hutossi, who will fall extension, Éile right to the Rogo Will, which if the Machlet of Fakir, Honey was a far for the Prince, a Shana Keen Kinney, Trastling the Killeen Doyle, Texas Boston, TJ Reid, all the start TJ Reid, chance of scoring it, will to go hard like TJ Reid, it was put to head its last on, like TJ Reid. Agus well Durlas nar John McGrath Gimmer Tráchtaire no Babhta on ní dóilm go bhfuil sé Gimmer na sísan sin nach andeach ibhdecha repertoire ní na mach le féralte andeach ní John McGrath ní tá an sé an farúil gan sí vi de fi cehead mar dú me dús sinna Garrod O'Connor a go le trón trin is Garrod O'Connor ní an sé a fan an lán cholí Rory Garrett builte sé go siúd go dtí Paddy Deegan and Owen and John is Killeen Doyle and Bullen Giddy Dara Cochran on the 3 lane. Con Ardo Dara Cochran is Dachamel no hole. TJ Reid go Holly, TJ Reid got a start chance by the hole and Reid that's at the pin on Dallona on Éile and will you see regular finish rather Chainnigh go Cushming the Heat and Reid to go will you see a Machadon Pedarin and Todd Jargo about TJ Reid Brega Hall and yet is little when you Chainnigh go Cushming Martin tá rí Shelley buich bannachtach gúil an buile sír se bhaige. So Chainnigh bag trasna van na talúna bhfuil sin dtíana siidir tá an pass bhfuil sí sin go timú go donnach mar sin héin daibí teamach ceacail Eorop agus an fesal heb bar Fátharn slittar is Sam O'Farrell agus slittar a chomán ar sosaí ag go fóid per timppla pass bhí sír an sin ige go dtí dar stéicilm a bhfuil stechan seo an ceacail cáin sin ná nach cholíine fád agus David a begáin sin go crua agus David siad go dtíon ach anna cholíine fád in sin agus í fáte go bhfuil gan síomh a cúgéad ón Connolly bar na réis rís go dtí head a cholín Ína sé an náide cúig. Allan y tíhile gan fád cinnis sin slittar sin a gael amachas le de bedárin i cáinse de tíhile gan fád cinnis a sin ó donna hús í hocis í seo bé nú bé Sáilim go bé a sin ó donna hú hocis í Dína sin sin gáinse mesto a réitir a rális í bhla í cán ísil ní éibí síach Ítach lugach sí fáte leis go héad be go dréala te Puinte cámór mítach fádasteach a drom an chóil ben te an gúil síal cámhfuil tá sí go timú fór réil an tríú cána tá chu mú ige te bedáin an tróna seo. Ína sé náide cúig. Gil chuine chun cín. Tá goach tátíí go gaiidir seo agus í fáte sé Paddy Deegan. Sgilin Paddy Deegan can mór fada sí sa drócha tosia TJ Gairy ní éí na siálach bertas gil chuine gáil na tró mar sin héin an chuircámta chu a Cody seansa go scór bhfuilte Cody bhfuilte go háda ag bhfuilte go chríine ag ón Cody agus tá bhar na médaí na scutí dúbal scóraní hí na seachtain a náide cúig. Rhys Shelley amach a ríiste sin bell nu leis a slittar bhfuilte ag Rhys Shelley Gani Gairis, Suasa Jocha, Tossianis, Ralna Joe, Holland Shin, Tiwellinis, Tower, a bit Dara McCarthy, and called to Chinaka, but what did I show the one element sheer in conscience, the Dara Steak, a look, put a Transna Parkin Chino, she got a rather Allentina, a bit of an air, hope we focus sauce machine, we put your sauce, put to go hard, it was cooling, what did I say, Sam O'Farrell, and the Sinistan Bar in the East, like they could get a cooling in the East, when you should have sung them up. Sam O'Farrell for the pizza. William Ach with the 1-0. Ethan Tallis. Jack Corto didn't keep a pass over to Neil Éile. Tachalang on a market to Sathairn father. Tencha father, she's a thief shop. Get a little throw. Oh, got in the throw. Gary on Tom Phelan, at the Neil Lane in the yard. She fought to engineer Cody. Cody will take a D. Martin Cohen. Cohen on the stack chance of scoring. Will take a hard thing up. Will take a close ticket. And fully in a father chin in the stand. I made the stand up. In a hot night. Náide sé. Leabálach ríide le, bhil bagdach leabálach ríide le. Seachtain me déag le, seach gan buile amach tóci. Go sin tí sin go fád, deach í sí fáildí tá híar sin
Ivan Bulger agus buile Ciarán go Kilchine. Bhfuil cúil báí tíocht amach lei seo thógáil ní. Agus siad hálan sinní, stoilm méid be Jordan Malloy, the big Cinnigh na tágáil an thógáil. Sam se an scóra á leis an nú nach mé, sé Cinnigh atá. Tá hier, watch hier, tá mór míte cháisteach mé le chúiltán cúil báile brenn so sa nach cholín fad an sin ige Cinnigh agus cholín eile ige Kilchine tá tíine a gracil an tróna seo agus inis tá dúbal scóra na rístein. Hí na ní an náide sé 8 mé 10 agus chugsa cin 10 caite. Sa dáile Gortú agad hísa seo. Cóil éis seáil in áras Kilchine an réitúd. James Owens go tinún go bheice sé. Bhúil sé caca leor ní man anna ráile Ciarán nach béisam Ciarán fi ceannú méid ach gortú sin. Dí leannach duine mirt agus Dáile bhfuil tarú dínta tá ní me cinnte chétá imí gan fáirce tá heappa go bé Tom Phelan tá imí gan fáirce agus takeísteach an áid siúd tá Luke Hogan. Luke Hogan iste. Hallar tíhil in stan sitter mit Babhta iste méle hol in Chainnigh for Iomána sin sa hol méle hol and chuck it goal like Babhta in the dash that was a in doubt agus éis on slow in show Anderson Coulson but the going on the handy bit Jake Morris style on footing tension and jacket everything Babhta in ekalachtan tension could me see Jake Morris must style on the bay foot on tension Sharon on Mar John Mar Roinn on cool so tam the last 3 holy Hína na hína sé. Williamach Tolki, seach go Kilchine ríist, sitar leis an seo, seansa scór, ach tá sí blocail tin sin, bhfuiltear steach sa spás, Portugal na tro, fáitigh TJ. TJ ó riada, bula séaran sin, seans beidir a scór an seo, bhfuiltear go hád, ceachú bhfuil cáin sin, tá sí an dras an cúlín an leis, flagra ítach an góla fuid, Babhta in sin hallar tíhfuil gan fáirt bé ón códaí a fuid ní hé ón códaí fuid an cáin sin Martin Cohn stoilm a fuid an cáin sin hallar tí sin go fáil. Se chugann Babhta in pass guided Éile Marcoil tríal an se an slitar a bhula so sa drocha tasíad. Se John McGrath tíocht amach. John McGrath casan se an steach sa spása chud an sin cáin sin Jason Ford Tá sé Jason Ford ní léana go le pass a hút tríal sé héin códaí sé méle hol fós a gimach bulan se go agus skillúil a hálan head it last on cólín eile in sin agus inis tá an bháin a reis go tí trí chódaí as go leor sé John McGrath fuid an puinte sin an skilled fanspointe ige agus inis tá mé reis go tí trí chódaí hína déna hína seach Williamach Tolki Éile Marcoil cín Cinnigh slitar aige tá ní réine Marcoil bhí Babhta Marcoil na dínú fáil agus buile Ciarán a go Kilchine díreach lán de páirce. Be héna thugtas é bhfuil TJ teocht amach le thógáil. Tá TJ riada teach amach le thógáil. Cín Cinnigh Leanúna fáil. Se chugann TJ réita bhil teann an chéad a chúlaí chuna sin na fóride rééis. Brenn bhfuil splug. Réile í cáinse a bhla. Réitú de fan leis, tugann sí. A se crumma. Puca, bula. Ceachú bhfuil cáin sin, tá sí a mú ar fóraí agus bhfuil a san na síntaí ach tá cáin sin chud a mú. So, bhfuil amach le bula i ggóilbáid i ríist. Sna Rhys Shelley. Bhfuil Rhys Shelley. Pass glóte hallar na tíim hall go fád. In sin go dtí sin an donna chót an slit agus amach an an tí lína tá fáil dínta sin ar Babhta doilm go bé John McGrath í an a ríist agus fáil dínta siúd agus buile Ciarán a go Babhta in an bhaile hálann sin agus seansa go cúlaí le leáil sa gáin sin agus seachálinn ógan tíim lína Buile tíim lína tá agus an nach cholín ar fád ón bhfuil tíim lína
Jason Ford ar fuirí sin agus tá bhar na leis go dtí trí chólín inis. Híle dé na hína há. Chólín atá, cén táma tá caite. Bag nach tríú méid agus fib. Seach agan Kilchonne. Nel scóil an fuil na bháin, fuil na sósa fáilte go fanse téad. Pínte go seach agan inis Cillín Doyle. Bainte go Cillín Doyle agus tapadáin í tíocht na ríist. Seach agan tapadáin. Tá mór méid a hád isteach a méle chól agus dílán ach chólín na bháin mar tá pínte fáilte Galentine in sin. Go a hepadáin agus tá bhar na losca díon chólín na bháin, hína dé, hína naíb. Agus tríú méid agus fib, caite san géit lehan seo. Bhuiile amach a ríist an gól báide. Seach agan é, bhuiilte amach a trínig i gól báide. Berta go lena tró bristú nuas fearras Kilchonne ach is dóilem go fearras a pedáin iafasí agus sé beidir seansa go bhfuile chóscórin is isteach sa spásach in sin an tá áí sin isteach an seo seans beidir go háard go trín tanna fórne chóscór Jake Morris a fáin na puinte agus tanna fórne chóscór an híle de an tíomh nó tá na muide rága sí mú níra is sí heidir trestan níos tá bratach go is os agus tá bhfuil heasta rudaí beidir hí slú a bhúiseach ach dúsí go mar tanna fórne chóscór Dúir duine go sí go timú, dúir duine go sí heidir drastan, dúir tú réitú go sí heidir drastan, bhí sí heidir drastan mar bhí sé le feiceal go siléire seo. Bhuiile amach tógaí an héin, tapadáin it sin ó mar a fuidir puint Allianz agus seach agan i ríis Kilchonne isteach sa spás go dtí TJ Reid leis slite, seansa go scór níl builn sin núna a tíomháil ina sí seansan seo beidir builte go háard isteach an sin ag Richie Reid, Conchon Allianz ag Richie Reid, Reid Dumán go dtí Reid Éile, TJ go dtí Richie Allianz agus tá Kilchonne i reis an tas a ríist. Bhuiile amach, Rhys Shelley. But an Rhys Shelley conscious and the fast go deochante go bhain sin agus sa fáin sin fearr lápáirc Conor Martin. Agus Conor Martin sá níl seo ach tá slite tá réitir his butún damata íon an bhfuilib se go te go chunne Allen Tynan líor site rád agus dóilem go sé tarní siar. Ní sin réitiúil sin. Réitiúil agus sinna cinne tá dínta James Owens agus mar sin bulig sírtá Kilchonne hir na le héin gan fáid. Gedín sin sí gánseo. Cén Cinnigh hócasí. Go sé ceann an tíhfuile gan fáid cíhís nach san áit ceanna céanú seo le casa an sin casa mú agus fórí agus daáid a buinte. Tá dágan sí chomán gur an can sin a le mú. Bhuiile amach le. Bhuiilte amach sin ach fearr Kilchonne sa cáinte bistún was in sin ag fearr hógan bhuiile sír cén Cinnigh. Bhuiilte isteach a cén Cinnigh cáin áard isteach a drocha tosíir TJ ó riad a gaiirí burtas trúras de pedáin cé amach duna cínteach amach leis an slitar agus sin is de pedáin a gaile in ansí. Tríd puinte a hir bhuiilte isteach sa spás cé a sa cáinte a bhfuil fáil dínta Jason Ford níla generator en siad siar leis go dtín cúlbáide leis a gáinte an cúlbáide take amach agus í fáitin sin a Éitan talas a bhfuil amach go dtí go dtí Richie Reid agus leis an seanis go dtí hadí dígan an óna sin go dtí ón códaí pasisteach sa spás a gáinte agus í pucaíoch ní cíns ag cín Cinnigh tras na pácains cín Cinnigh leis a gáinte go ní fearránig isteach a ball bhfuil seans a scóraige leis a leabhla coilteiste in sin anabudín tar fádaí na cúlaithe agus Kilchonne Brian McGrath agus Robbie Doyle hir an sin agus seochagan tapadáin go amachchan na sirin an sí bhfuil bháin eile pasise go timúra agus í fáilte leis an seo ag Cillín Doyle isteach sa spás í fearr nach choléna bhhacailach cínte is a fucas agus anabudínta hir an sin ag na cúlaithe ní tí glánta fós teir an réitiúil James Owens gúil fáil dínta ar Kilchonne agus is buile sír isteachán go Kilchonne hálan na tíhfuile an fád agus TJ Reid réití le an cáinte ó hógal. John anna bharna a bhéadú go dtí rá chólín hína híine an Kilchonne hína dé tá ag tapadáin. TJ Reid nó TJ Reid a breanhfuid in splucanis. Tá sí hart dé trothaisteach ón tíomh líne agus hartar chúg béidir agus fi amach ón gól í ceach amach féin stróid a puinte seáil.
Pucanse agus bulinse agus cedaíons na muir crochan siad a bratach mar tá Cilfanne agus Tiobraid hééis se puinte sin nach láú agus hína dóí go na hína de tá anna is seocha gonne buileach bhuiir bháin eile. Búilte go gairid in seo dí Dara Corcoran á búla suasa dro a chutasío. Ó angin go hálan is an sin ag de John McGrath agus seocha go John McGrath áilisteach í léana go bhharcha tugann sé an passanú an tíhfuil bhfuil seansa chlór tá sí búilte go hála Jason Ford sin agus tá cólín eile inis ag de Tiobraid te be an deachú a go ifricha dhéana amach ach an cólín sin agus tá ferras Cilfanne sínte hála tíhfuil go fágus tá cóléise taslan Waisiúd is dóilm agus an puinte sin i Cilfanne Jason Ford ach tá gortúhile agan seo agus tá feartil cunne hálan sinna Ivan Bolger tá sé sin gortaí cóléise tastarhaid agus cóléise go léad tá nimmer stoppi ach stoilm na bí rútín an tá go eso ní déana díle bhfuil Fisio takeíisteach an sin na stoilm gúil fiúlaáideach tá sé sin teréanú sa fear Babhta agus stoilm go méidir a chuúil sé breanú a seo go méidir nach nimú sé chu déile an chlofa seo mar tá pianad brean se bhfuil pianaisteach a bhar Babhtach fecimid mé se an neach le raid tá an Fisio stugdí tá an réitúid i breanúid ú se ná éirí go mu lid. Tá sí sé réanú Réitir a héine sé fáil blog ó muisci testáhaid agus an anna rolla bhfuil se an leacht a raid nó nach bhfuil gus léirim nach bhfuil se an leacht a raid ní ceapan go bhfuil ní dóile mé agus álí sin cehab Cilfanne Mar le chud isteach is cháil sé tam fíle net ball in is tá Ivan Bolger cáilte acu agus céthgus isteach an áitiú tá Cilfanne na fáil fi réad agus tá Jeff Neary i teachta isteach is dóile. Jeff Neary i teachta isteach Bóla basáin le Ivan an sin Jeff Neary takeí isteach san lína lán chú. Ína dóíag hína híineag 3 kilometer caite cé go mé donna 3 kilometer í breise le chuile sin immert na bhís an tám caite éis 3 kilometer Cilfanne tíochtta níos tá sciran í cín cinní agus tá isteach pucí so sin seo ag Sam Farrell cán mór míteá Sam Farrell má tá síán tá síonnta tá na bhuiide breanúir eile tá síán cholín eile agus tá na fórne leis ar chóscóir a ríist hína dóíag na tíb. Bhuiile amach a ríist tuair bháin eile Gúlbáide ggéir bheith gínse cháchuid imráid í cáil seo chuid agus ní réine tú 10 áidir so tugann sé an Sally Vander ní sísa joga tosíach ní ránach muinte repertáin sin isteach sa spás ach í léite go má hir an sin is dóilm a Rory Garrett agus Rory Garrett a glanán an sita sísa jo a chud tosíad úr a fáil an sin ní denna réitúr ach tá bhfuil an scíile machmolí an níos an ceach í fog fear repertáin sosa lína sosa cáin sin í fáil dínta réanos agus buile síirta an go repertáin agus seansin is go beidir a ghil chun cín i chéadúir sa grúla Brian McGrath feartíú fála buile sír díadach tíiste go lá na páirce beidir rá trí trá tá chéad trá tíiste ó lá na páirce in seo agus buile sír go repertáin sé ná repertáin a chuchan cín go chéadúir sa glufa a cumint tá bhfuil is dóilm a dhéana bhfuil go méidir go bhfuil le bhfuil a dhéana pedí huiid na pedí dígin in gortaí ar éanos. Seocha go dón Connolly le hí repertáin a chuchan cín go chéadúir sa glufa í seola tá cáin sin hí cáin sa dánaí agus í pucí sosa sin ag pedí dígin agus gálan pedí dígin amach hálar tíhfuile go fáilcin sí agus í builte sos in sin ag Jeff Neary isteachadró a chud tosíab. Dustin was an sin repertáin í fása go léir má tá sinúna gimachta sin taracham bhuiide bháin eile tras na páircin sin óganna go duine agus seocha go duine seo fáil dínta Conor Martin agus buile síirta an go repertáin agus an dar seansin í chéile go ghil chun cín go chéadúir sa glufa cé tá tíocht amach stoilm go bheith Jason Ford tá tíocht amach le cáin seo hógeal se ná Cilfanne chuchan cín ar repertáin a chuchan cín go chéadúir sa glufa
Jason Ford. Right team in John Show Hogyal. Down the win in Spluck. In the door you go Teve. Looks a ball up. Pulls a hard. She cast the calm. Was Iomána said for Éile and dar a chance. Could have moved to Árann and dar a chance. Jacob and King and Kid of the Guffa. I think Hanshin could have moved. Like said for Éile. Shohagan you Bullimach. Toki. Like goal body is Toki go Magi for Kilkhanya. A Galin and see what he won. Pass trust in the park in shop. Like a Shohagan in ish. Martin Cohen. All bullish that's a Spórt and on the fast. Every on we see Pukis was Istin. Egg. Luke Hogan a bull go hard, Hogan a bull had its last long, August Tuckil Hunye, and all hands of the egg to Patarin, Hall She there, it's an initial 10 chance of foot, Kilhunya, Pashits and got in Colin Shotton Keen. He did 3 Degan, he the doye, Fee 3, not 3, Gully, Katte, Son, Gate and Chop, all of the well, Shohagan to Dar in the East, on the Year, don't stitter John McGrath, Shearhouse John McGrath, big good chance machine. Fosa up a contract and at its last on Shearhouse, piece of Bagale in it. Agus he built a hard, Stachamel hole, Kehawilly conscience, as she had its last on Cody and her father. When a Yahole here, the story of the major bear own Connolly of Footing conscience, who basically be she not done who footy, Stacker me in the mark, Kayak before he never feed the Hafe, Peckamit, on Shitter Pulse, Shear Jochut, at Tossy. He took his sauce and chin. What do you want to leave? You've for the score. Banana roll it gave you on. Shohagan to Pedar in the Allianz series from the 4-year whole score. It is the constitution. Lech, I'll take up a 14-ash. Russian in what do you want to pass over in a good dinner. Will in a complaint. Pass over to shop. Will just tax the Spórt and chin. Kay for the contract. Well, in it's slow in chin. Dimaraga by John McGrath. He hate and a go. Gerald O'Connor. Tá fáiltí a get in with the market hall and make up. And I could have moved on here. He John McGrath on after Gerald O'Connor. Shohagan Bullisir Kilchanyarinos. 4-year whole score. He in the 3 Degative. Agus Shohagan in ish. Kilchanya Hall at the Iomána on Falconish. And Schlitter Rakup Show. You can see Fátharta Owen Cody. Owen Cody. So it's fun of TV. Tá and Owen Cody. Star on, no made on, but it's a foggy. Shohagan Kilchanya trust the hood. Ooh, we thought Jarrett, the Bedar in Chin, and stood to rack up beside the Lohan Concha, and Iomána, no Nado, to Falti and Chin, to Animal Stats, there will go in. The story of Goel, Agus Anim, Owen Cody, and Cill, on way to the roll, and 1 second. Will you see it on the Bedar in here in the Yahin going forward? Owen Cody and Ray to the Chin response, Carter, Bui, Owen Cody. Agus Bullisir on go to Patarin. He didn't chance to well. Basically, she not score a less again. He don't know where the Shirad mark. Very hokey. Owen Connolly. Joachim Owen Connolly. John Moore meets a father. You will she split. You will she that here in Chainnigh sauce, a glana mark. Jeff Neary. Go to Patarin. Jeff Neary, Shirty cool body, London cool body, Mark piece of Bagale, in Chile, Bistunus a young Cody, Bistunus John Donnelly, Chancellor John Donnelly, pass, well, the summer real pass for the TGRE, that need able Shamach, or Martin Fátharta, Reed Shelley, August Reed Shelley, a bull of trust, in show it in Sugar Shohagan, to Bedar in your Allianz and see what you want, when you're shitting keen sickle fisher inward, August Roinn Mahat, Hogan pass Trustler, Shohagan into what you want in ish, and called to Stinchen. Gerald Farrell, he fought to Marshall Hayne, or Faldi than Gerald Farrell, is going to Faldi than Gerald Farrell, Agus Gerald O'Connor, is going to him away Sam Farrell on Gerald O'Connor, Faldi telling Space Chancellor to Pedari, a real starts and Shermy Festish, Agus, it Coolina one from Key, Martha, will you see Jason Ford, Tida Hamachada in the Goody, you're the Key, no sickle for shop, finish the chance of Agus Star. And Donald made the V4 Kaite. Jason Ford, on the ball in Keen shot, and I began with a split. He had come off 8 straw, the contract had its last on Agus Neil, Agus at the Pedari, got to Keen, and Kados, and with a cool Agus Sierra Hoodie Dig, Cup Shoe. Agus cool Agus Tree Hoodie Dig, Egg, Kilchanya, Agus Iomána, Sraith and Chop.
Babhta Tom Semple an Tróna Seán, Tróna Álann Seán, Clufa Tainnigh Clufa nachhfuil mór an Geirnearma Sparkson go fóileach a réanos, go Chainnigh isteach na siúrmaí festis agus Tiobraid fannach go mééis go isteach. Scóir le ama Tiobraid na cí na chuúí na bháin, Tiobraid hína cartíag, Chainnigh hína tríteag, be muid leis go le dar le. On Cody Alistair passes the Hamel hole, which I shan't bid in a hole, agus Tras and Cole, agus a Cole Shin Fátharta, and Liam Moore, a Galentine, no Luffincha, and Chainnigh chances score by the Bulls hard, and got Sheena Donahoe, and a hole in, and got Sheena Donahoe, and Chin, Talis, Holland, they will look at Fog Shot, Chainnigh chances score, and Chop will take a hard stack of Hamel hole, and cool body, Gaidy, the English, focus was, Faris Chainnigh, off on and Chin chances score, will take a hard stack of Hamel hole to the brand with the conscience, August Fan Conscience, he had it last on Hassan Chainnigh, Jake Morris, it's real pointy, will take a hard like Jake Morris, and the hole in Jake Morris, August Van Barnett, Ali hit it on the pass, Munchin, Fortune Choi, Cinnigh go hard stack of throw, hole lash and the hole in Cinnigh. Did a whole lot in the park. Good deed there. Stakelum a bullet second shot. And take Willie Conscience. And now the hole in it. Father was dead. Tiobraid is the middle hole. And Chainnigh for so on. And Chainnigh hold the middle hole. And Chainnigh go like Tiobraid. And it's just a dash. Stop over Chainnigh. Ogan Team Line. Will you Team Line on? And it's and the hole in it. Father. Will you Team Line oil? Bunch of Chainnigh Doyle. It's Tiobraid. You take the lead. Cochran Tiobraid, Tom more meets hard, staff of the whole Lucas Dylan, a cooling one, Martha. Sit the cookies for Sinchop, Egg, Sam Farrell, Tom more meets a whole Sam Farrell, Matashian, Tashin, Tapanaway, the band with the killer, Tashian, cooling, piece of Bagale in it. Agus he will take a hard, staff of the whole, get a willing conscience, Tashin had its last on cooling, my father, when a Yahoo.
the Park Semple in shop. And Durlas Éile, agus with the great lay and Durlas on the Sraith Iomána shop. Yeah, Árann to the Árann Chainnigh Walking Key, he the cardiac shoot, agus he the teaching with Kilchonye, ticked the rum the major with Sean Kennelly, which the North Garrod O'Connor, and in Hepataric. Agus Richard, Slither Catcher, Hannah Hain, a couple of shots against the Batarin, and you see Hannah Hain, Darius Takel, the mission, Slither, Anna, who did have Father Chainnigh, Allen Time, and Stemel, the whole kid in Sraith, set the whole Anna Harbor, goal! She worked just that's a goal, and cool ball, the hish, and so on, Tinta, in the shaft, Martian Hain, and Honey Shema, the Paris, the Batarin, and Chin, Samuel Farrell, August Cool, fighting Samuel Farrell, and Sinish. Fátharta Árann héis tús sínta choilisin Durlas an rud céin ar rinne Kilchonye ag tús na céide agus nach bhfuil dó cartí go na hína tríide agus seochain Kilchonye is gáil in Jansi Justin was in sin goal in fáte acabach in fáte nasin seo ag John Cody steach sa spása chuir in sé ag hir an sin tá Robert Doyle Sáidí cáilte hir an sin acabach an éile bhíáil leis ní éidir agus seochain in sin Liamór chance Liamór an na Harbor is bell hol get the sin shit on right to the start on me agus alive was ag rágur an sitar go teach le buile seaca cúig an right to fósasúla steach Is sam bechu láte hog al soilm go béin which I can't let any kinter in cool bad an the Harbor is the hin and then to be daar naar a cool like Kilchonye heen nach ta an will Shaska Kuya cup agus sé TJ Reid hug samach le cancha hogal ta si will bag Timo Timo ganine Shaska Kuig so dan the vorne leit ook dit 3 goalie kom alleen they brenn win in Spluck hogal laam le hin cancha the Cromo Pukkus a bóla Brenn si díre cha seo brenn si go hála brenn si go Ciarán tá na míl neamh cinnte faoíocht a Ciarán had it restan TJ Reid leis an buinte sin tá cool glanna duna fórne dó ceardig in a hín ceardig an sambalína sin ar an cool báide éan talas ach bhí Sam Farrell an sin ein slitter a chuil cóne na hangi seocha go pedáin i ríis ar Jansi Haller tíháil go fá trastan jogad í Darius Takel am chance ag shoot pointáil buil go háda go tá cansin a le mú is stoilm agus head fóríil a tá cansin Reeds couple can sinna ceanna chuid múr te pedáin Búlbáid Kilchonye Allen Tillis réitína canse bhfuil amach pass guide the hugan check with Paddy Deegan William Paddy Deegan more meets a father sausage to see a Pristin was in Chinach chance by the more agus William Moore he bunch William Moore agus on fushing have bar in Chinach what the rash is in Chin Conard and Conchin had it last on the Coley and Chin agus Farahonic had ball at McDermott to Stoilem with a bit of feet 3 showed had it last on agus Cooley in Chin at Kilchonye and the Varnos Cooley Good rock Cooley go the skill William Mark Toki Rhys Shelley, she's a joke to see. Ilana Farras Kilchonye le Shane. She now Richie Reid a pass low to trust the party in Shinning a shock in the other alone. Good in it. Texas Boston shock with TJ Reid. Took a chance pass on the one and shock with John Donnelly, Gary Fucker. She forced le Pucker get a key to Fucker. Michelle Marchai with low to fat with the own Cody, Ration Shunch in the Eastern John Donnelly. Shearers John Donnelly, listen, Schlitter, the Jordan Malloy, the John Connolly, Buller, Clean Sugar Heart, on Cool Body, Tichlamach, the Ain Strobert, Rhys Shelley, the Shiganchin, the go forward, York, Kashmir, Hitakiga, Skill and Rachel Lesh, Tom Moore meets a father, she sits row, Lochatossiet, KFC, Bishtin was in Chin, Bertha, Litro, Fátharta Árann, Gary Fucker, Tashan of Rusa Garnon, Agus Kilchonye, Tichlamach, Schlitter, and Nesky and Cool Body. Agus Allen Tillis a bullet trust in John trust the whole shock in Mark Éile Cooley Kilchonye which is also draw no dossy in chin trust in chin TJ Reid on see a she TJ hash on the lobby Niak and Rachel to she go forward TJ Tash Tillis to chin pass and shaw with John Donnelly Shearers John Donnelly with Killeen Doyle come or meet the art on Conchin Moo Ed for Éile agus an Muir with it all of a mark rock Russian on move so fun and score
Dó Cartig, hína cúdig, á chúlína duna fórde. Chaganne buile amach le tógeal gúlbáide. Bílinn sé cán sísa drocha tá sí fear skill chuine táin le sé Jordan Malaya gan slúta cáilteige Chagannis Chagan te bedáin go leisteach te seansel beidir a sa tarní séan sin tá fáildínta ní achan réitúir sin. Sin neisteach a fád ní achan réitúir ní móga máile se slúa sin nach Chagan cilchaine teachtamach leis an slútar an sin bhar hánig isteach ball sinna Jeff Neary suasan sinna dó an bharlá párti Cilín Doyle ach tá an slútar sin glánta bertista bedáin go le nefrir i chéile glánta amach mar sin éing Mikey Breen Tras nach yn chain consyn yn siochogyn i'r ddogol o'n ygod dynnu cyn ŵl chipa cyn tala yn sy'n ni lystoilwm den yn reitr na pro eilws agos far o hynny cystach byn ag arwyd o can o fynys Jack wedi gach i'r badar y decal le ffeid nach ar siochogyn yn y tîm siog yn fford gyda'r tîm welig yn fford anobr dyn ta'i ffercio chwynnu anoch ag yn ynys a hir yn sy'n tan iachol i lord dar y carpr baint ag ar y carpr a chaibr sydd yr eisiau eisiau diogr o'n ygod dynnu sos mwho lord y port yn sy'n byrth ag yn y tro cyn te'r eini ei ffwc o sos yn sy'n Bwylcyn ac o bon, pwci sos eich ffarag i'n dysgu'r chydyd nach mewn anrolet gyda nach yn eidol o hwbys o lan o'n codi faint o oedden yn reitr gwrthaldyn ter o'n codi cynt bwyd y sir dong til chynnu sians ag o'r wysgych pwynte ag o hypertarid sians ag o'r sy'n gansio ma chydyn sy'n gansio hynny tresnol agos wel, fi'n meddwl mae'r TJ Reid di ti'ch damach le cacio hodgal ach di he hodgalat hodgal Fáil páirt go thugta siarlú. Sinne cín cinní, for sé pinte beáil ball, bhfuil cáin seo forte feisinaige, le sí go háart an muide ben bhfuil chéile tá sí head drástal an cholíínta a fád. An dar na leidí go dtí an cholín amháin. Dó cardig ina hín is séidig. Agus seo chugann an cúlbáide, Rhys Shelley. Gan íon gairid de thugann trensin go dtí Brian McGrath. McGrath is in de regionale shot with the Allen Tynan steps the spots and shot with the Dara skip it on because stick it on a ball and on China chance by the Goshino Donoghue but take a shoot she move for the whole country Timothy Rochaman father is fun and scoring though Cardigan he in the shade Kilchunny listen near hurt and slip the rack up a chance by the rack up and score shot to the brand with the Ganchin An can sin mú agus sinna cín cinní ní réidir le sé dhéanana gáhfuir in échéile. Cúlbáide, Rhys Shelley. Bhíonn sé can sin núna a tí bhfuil go dtí Robert Doyle. Robert Doyle trasna páirt go hain sin leis gá nádaí sin. Still nósan sin, Kilchunny a cosisiid den Babhta seo, slita trasna páirtce in sin nach fearm an anrálet, man ní féidir mú bheiceil nach seach giniad taistil a hub ó gine go duine, mar sin héin go leisteachtar oste bell hol, ó chance al hol, go hísel, a sáil tí dine chéad ní glánta go fóil, a sin glánta stíid sin an hábhail le fadínta, hábhail leile dínta, hábhail in échéile an cúlbáide Allen Tillisar in can deire sé dar Carterin a rinne an can river sin agus an tá dearg Éid Kilchunny nara cúl eile éige tá bedáin nach tá an slitar go teach le buile 6 go cúl méidir. Tá leanna meas dóí achas ní can seo head dres an fós arnos buile 6 go cúl méidir atá. Péidir na tá le tógeal. Well, cumid te thugta sí stoid mé bhar lá páirte ó thugtaíoch. Well, go handú sé ón Connolly thugann siad agus sé tá le tógeal a cín sé freisin. Ón Connolly Buchan an garna bhéadú go dtí ráchúí, Tá sé brenn bhfuil splu chuirénos, sí builtige brenn sí go má seo agus tá sí go má head Drasland bhuiile 6 go cúig so dó cúteag a na hína séteag ráchúí réidir do fórde. Bhuiile mach na tógeal ag Aidan Tallis. An gear with Aidan Tallis agus seach in se fear lá páirtce Cilín Doyle. Ní baint go Cilín Doyle lehaint a róchaí Jeff Neary a bolasos i dro TJ. Hí pucí sos é TJ. Cadíonna se gáinse tréil se puinte má an sé bhí si go hálainn. Agus sábhal a dtí sin a sin mé gúlbáide. Bhí si go hálainn ar fad. Bhí si goil head is spot a dóbach ní sí sá fada.
agus glánan siad lealan siad amach a cáin gotí Allentáinin agus seochagann Tráchtaire in se gaile in si sísa dro a go tosaí bertagal na dro pucí suas istehin sin ag Dara McCarthy leabhlachailte chuin sitar ag go fóil tras na páircichan in cáin cedíana siad le seo Dara McCarthy an fáil leis a bolla go háir a bhfuil cáin go má tosaí go má head lastan Dara McCarthy leis an ggólín sin go Tráchtaire agus tá an bhar na méid go dtí trí chólín i ríis dó séideag go na hína séideag. Williamach na tógeala go gúlbáide. Ach na dinú mé tá Catison dar lean seo. Gúlbáide breanú go bheice sé go sin slitar. An réitúir is carta buí hort na áras cil chunne agus an feartá i gceist ná háart na ceohann agus tá carta buí tháteige. Se hagann ina se chumradaí éan talas is an Williamach ceann gairid tá buite go dtí Paddy Deegan. Scuireann Paddy Cáin so sa dro a chud tosaí ceann mór fádach tá sí pucí hálann sin go glóite ag Mikey Breen agus bhhaanann se sin amach a cáin pass in sin ná gáart an feasal go má. Ó pass gairid deisteach sa spásan seo cáilíonn feartil chuine a gún síach ar a tíomhlína goin síach ar a tíomhlína bhí an míon sin ar Tráchtaire se sáscipaí le íon sitar a fuca suas an fear a bhí an. Ní sémas Kennedy stoilm tá takeísteach is. Agus Fuidir tíomhlína tá cil chuine ar an le héin gon fáirt na thuca san slitar ar eis in sin ba Jason Ford a bhí an. Fuidir tíomhlína bhí cil chuine Jordan Malloy a thugtasí. Jordan Malloy ísin fan na talúna an tíomhlína ríist go síachta sí go teach go bhróid a cil chuine cáin agus is le Tráchtaire an buile tíomhlína. A cínte áiteáil le hí hocrú. Sí sa críine sé go léam ceheileh sé an mráteach tá cáin builte tras na páirt ceann anna chuntuirteach seo chugann Tráchtaire na ríist gaile an síúil se taní siar tá cumán gáilte géirinne sé solo marina sa bell leis an slitar agus Tháirn réitú siar mar í fáildínta in sin Tráchtaire agus is cicsaí na builesaí táin go Tráchtaire agus seansa go cúlína le a chud leis seo tá réitú a caint le feartil chuine ní le a cháirtar do níd feartá Jordan Malloyach tá fear eile seo ón Jason Ford a hí an builesaí seo thógeal. Chéad a faointeach a duna Ford. Jason Ford Builte go háda gur builte go críine go head lastan so sin agus go se le dó seachtaí ganis na hína séidir céad a chuirín atrap gáú mé téag gus cos caite. Seo chu gunne buine amach an gúlbáide éan talas amach go má lá na páirceint sa cáin cínte réanaí fa go suas. Allar tí bhfuil go fáirt dean réite nach bhfuil an fálan tá slitar go teach ar a tíomh hall go fáircinis buine tíomhlína tá sleptil chuine cáinse. Dína siad a scíide siad isteach é méle chúla cáinse. Beidir go dtí head deastan ar fádaí. Í builte isteach a méle chúl. Cínte réanaí faá pucí go geotaí hir an sin ag lán cholaí agus tá Brian McGrath leis an slitar a bhfuil amach builte amach go seochain na Tráchtaire in ríist ach cínte a bí í fuca mar sin héin í fáitin sin ag seán cinine na rí siar chuiln se an cáin úte sáinní tréil se faointe builte go glóte aige agus builte go glóte ar fád head lastan agus cólíníta ar fád in sin agus inis tá Inis tá chócholín in na fórne dó hochtaí ú be Jake Morris fuí cáintes stoilm go bé Jake Morris a fuí éirinnas. Teocha gon cil chuine go leganna go duine agus Dara Carterin leis an slitar tréal an Dara í bhla sósa dro a chud tosaí bhuiid bháin eile agus tíanaan sé sin Mikey Breen dína goach í pucí mar sin héanaan seo mar cóna go leisteach builte go seód hena drastan cholína réisiigh ag cil chuine cholína cholína táis ach go bhfuil Tráchtaire an chéad a cholín sin chu cíine gcónaí. Teocha gunne cúlbáide ríos réití le cáin seo a thógeal. Í réana go léon pasúirt táis do go dtíad
isteach Chainnigh go tí Mikey Breen lan Mikey Breen so sa jo chu tosí mí go Iomána hepedar an úil fáil sin generator chance score but to go hard no more brand with the Éile and Conchin had the last on agus Colleen Éile ag hepedar and agus Anna Colleen is Conchin agus an far of the pointation no Jake Morris for the pointation Jake Morris before you hit Jake Morris of on but them it's an jacket now that is a year marche Sean Kennelly for on point audition Jock going kill when you go see got in a ferry alone if so see bedaring on Connolly as put take on Connolly you machen the show with Sean Kennelly trust the park and Sean Kennelly let she gone shot far stack the idea chief for sauce he put the growth in Chainnigh Paddy Deegan and we are all on Paddy Deegan a bull sauce throw Farrell Honey stack at ball Ed McDermott a bull sauce no it's in there far here in Chainnigh Farrell Badar and Roinn on Mar August Clan and Shamach Conchin agus no the well gun forkin is go shogging Tráchtaire in Allianz what the one Éile Árann team Iomána staach drog na dosi hensi Conchin Bistún was Bertus Kilfanian Pucky sauce ag den ac opsiwn I tiach amach lehed and Jeff Neary agus Jeff Neary o bolo trasle in Chingadi Paddy Deegan agus Paddy Deegan in the Hallie Vander TJ agus chance to shoot the score what's a good gloated father TJ Reid agus Colleen all father TJ Reid agus an Varnon was good a Colleen and with the one point into her father TJ Reid cool border Reese Shelley Portu den Éile pass hoort die Nigge. En she stier with the law and is Faras Kilfonja Tarala Pucasuas with she read a bullegati Kenny Stachan Chainnigh Gedilia Moore will take a shoe John Moore with the hard old Chishinan Neil at 4 Éile she August Khan could move the shake Kilfonja so on the score don't need action for you cool keen the hot fee heen August and shit will to mark Hall and if you will go for Guinness Shakta and shit Imi Ochalana Kabu in Tanya Galactic for Chester Salier, Kenny Doyle and Chin, Walter Kenny Doyle, Kana, Hunter, Pistinos, Noski, Paris, TJ Reid, the fan contract of Shanta Hall, cool like TJ Reid. August Soxak Hall and Sherry, Tekos Saka, Sherry, Labo Church, Dahi, and Clegg on the full body, Honey Kamar. Agus Inish Nina nach Pinte Ward nach le finish head Do nítig and I do hochtig TJ Reid agus an cool agus éisle muintí Kilfonja agus muinte de pedarin je ténig grísa well agus seach agin te pedarin je galogin go dinish agus well Gedíon sin Jansha will fall and sin Yiri generator Jan sin a rubber sin immert Hassin sin tí bháin tension tí wellish dechamil a chul tá far The pedar and Tarni Shear and Chinani lane doubt that was a Tarni Shear. When you learn written Yakashay, something to Kennedy, Agahall and their father Kenny Doyle of Alphantine. Kenny Doyle is the Trigger, Panty Kenny Doyle, Agassi Pucky Sauce and Drake Mark Cone, Eralista, chance of scoring in the 4 for the house going here. Go hard, Dimishira, come on, Agassa 4 of a Shane Conchin. Well, Kitty, with the Siralga, the pedar and the T-shirt of Ford, in Hall shape. Agus Uw de Fido, Noel McGrath, in the gate of car, Tiach the Stack, Agus Dara, Stekel of McGimmer, come forward. Noel McGrath, Tiach the Stack. Agus Buddy Sear it on, Buddy Machet on the whole border. Reese Shelley, Colleen Moore Natural, don't need take, don't hawk take. Holland Hill looking for finish. Tipedar and the Ciarán Concha, will so a good toss here. Brian McGrath, will train Conchin, he can't start down the will chairman, she dash shot, let your finish, that's a spot, ancient, there she Conchin, Brian McGrath, the Macotic to TJ Reid, and you heard the TJ Reid, California whole score. TJ Reid, let she Conchin, California whole score, cool was cooling for taking a shoot, so a couple of them did it, Hawkins, California, don't need to take a team. William Acher East, Reese Shelley. Rachel and Concha, Hogal. With the sheets of throw for Tossier, Kay for the Concha, Briston was the Aiden, the throw, 3 Pucky Sauce and Chainnigh, Montamark Jake Morris, Transna Parkins, Jake Morris, Chin Nachta, Yaholi Lord Dara Corcoran,
go Kilchunian, bhfuil se seachtaín cúlbádaí. Cúlbáda bhfuil amachtaí Jordan Malloy. Jordan Malloy bhfuil a síbiste nósa sin agus seachagainn tippedáin achtaí go tíir eisiau íste Kilchuine. So sy'n dro go tosi, tiach amach, ymir go chomon, ach TJ Reid ar ôl yn y tro. Tosi ag TJ Reid o'r ymwneud Éile. Diolch dummies had a chedin, sy'n tyrig i gyffoliach, a chas yn Chainnigh a sy'n Iomána Cody, yn y sians ag Iomána Cody, go hard o'n Cody mw, ffwr Éile. Ffwr Éile, ffyn nhw fel caetr. Garw wedi ffantas y glyffur, yn ffwrnia chol sgwr y do'n i dig o tîf, fan y glyffur. Bydd cwrw mae'r enws, gan sy'n tyrig. Gyda chwli laud yn ys, agos dyn o'r yn y godyn, bwyd yn sy'n trast yn cael nodi y sioen ys, agos ei Fátharta Chainnigh gol mae gra. O, to chi waig y sians, har, John Donnelly, agos dogil fan i'r eschyn cyn. Brwntyn o syfi'n sy'n, brwntyn o syfi'n, agos brwntyn o syfi'n, Kilchunian, agos yn cael sy'n hedd y drastan, agos yn ys. Cool body took the match against in the east. Kilchunian. The Árann in his Allianz Chelsea bestyn was styrk fan Kilchunian in sin ach tan slutar ar eisiau eisiau have marsin hyn bwyd sy'n sos yn sio in ys gwydi yn y ffair law part ys le Ciarán Doyle ach sy'n cael te Ciarán Doyle ffaith i'r eisiau in sio ag tyfod Árann sians beidir in sio gyhisio lach sy'n Johnson gyda mw. An cansin go timúr up agus seachaginn Kilchunian is síríist an fearlá párci Ciarán Doyle bhfuil sa steach tro a chud tasí té a fasí seo pici go deasa teo ag ón Cody go fóileach go hard ón Cody had it last on ón Cody han na cholín ón Cody agus tapan tá Kilchunian go te á cholí chun cín dó fi hín i bhfuil a hocht i gimach go fád Conor Martin tíocht a steach an teo in na ád siúd tá Andrew Ormond de stip. Bwyd ymach le tógio lig Rhys Shelley na hoc am Éile písa. Wyl ty nhw'n yr piwelig yn ffordd gyda'r. Can stech y mil o chŵl, can anoch yn tortach y mil o chŵl. O, ta siant eich o, trech i hawael y cŵl body sy'n. Dyr y sam. Wedyn a hawel te harmi beg rimisi gon talach vi chance chol af tan retur de gal staach stoiling medir bulje Ciarán go Heptarin stoiling goel ach ma bulje chaska kool gan chaska kool bulje chaska kool getaan go Heptarin son daar a hok gesien on Candley retur in kancha hogal Fagine. Pwynt go hard ag Iomána Connolly and dar can fight sig siúr agus tamid i'r eisci a chwlí na bháin i'r dó a fi hín an naid dó a fiche. Dó a fi hín naid dó a fiche, sy'n mar atá. Styr bwynt amach o lor na pórti, her lor na bóg an áwal sy'n ar y ffad, ar yn Chainnigh fer Kilchunian sy'n ed Dermot. Pwynt ag eachtas i cael sig ys i ffat i'r eisiau sio ag Jake Morris, yn nhw'n hyn sy'n eisiau gansyn, wyl y sians ag Robert Doyle sgôr, go hard, ta si ad, ta ffwrdd eich o sgôr. Ta ffwrdd eich o sgôr, do y fi hyn yr eist, do y fi hyn, agos do y fi hyn, na ffwrdd eich o sgôr, agos ta Ciarán Doyle ag ymwch gan ffordd, yn Kilchunian agos ta Cathal Byrne, y tiach dysdach, Cathal Byrne. Ciarán Doyle mi gan ffordd, ti'n un tasfys o sy'n o'r eidach, ta se mi. Agus nhw'n ymwneud stwyd, sy'n y caint leis. Bwyd ymach le tógel. Seachaginn Kilchunian íst. Halir i nionsi. So sy'n tro gyda si, brystyn o sy'n 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 ffordd. Brystyn y mel o chwl. Chance y chwl ele. Y mel o chwl. Gol! Yn trio cwl. Kilchunian. Agus y wyl y clwff o hart yr iswe. Stacyn yr am at ein iart am ffont y ffwsan. A cwl. Eintach a'i Fátharta sy'n. Agus yn cwl sy'n ffordd Mark Cohen. Agus yn ys, ta 3 fi hyn, na 2 fi hyn, cwl blaned yn y ffwrdd. Cwl blaned yn y ffwrdd, seachaginn tippead Árann.
which is non-paddy in the shot. Noon fast to the fall is lit in Chinta Tiobraid. Richie Reid a bulla noon piece of a gully in Chin with the Ed McDermott that's the Spórt I said that the sheep was August Lantamach and John Ubay Egg Brian McGrath Torture good moving August Shuffle and John Donnelly trust the party and Spórt sick for the chance to score Tom Moore Tom Conscience could move in chance on but she got to move August Fannon scoring 3 Fee in night though if Fee August Ian said that she gone to heart to denumid the Fátharta gluffe. And you're Tom Fosan, Chuckle to Pedarin. Holler if you will go forward. Will you team Lina Tom, go Pedarin and shit. Will you team Lina? Jason Ford got to Nula, Hogel, she Focky, Jason Ford in ish. August, the big bit Jason Ford, but we faded. The hip the guitar be in the mouth, live a feeder, she's Jason Ford, the story of Mahawk, you see shop. Shake it, will you team Lina, Jason Ford. John Trust in the pot, which he had it last. Not holy. Oh, yeah, you're holy. On team Lina, August, you know, Joe Canning, Tráchtaire. Not holy, their father, stand on the lady, with the raw holy in the east. On Pokemon. Aiden Tallis. Hogging get the in the Shelley Goncha. Wilton Holland, he will look for you and a fast Joe Holland Chin, the Shocking, a factor when you get to Maha, the team Lina. Yes, on Slitter, August Revolution, this budget team Lina on got a Pedarin and to Omer to Vinchin. Budget team Lina, here in the Yahain go for King to Pedarin. Lino made the Jimatainings long armor, 3 Fee Heen, and I do Fee do. And score, Shocking it. Conscience puts the stack through the Tossie, you have seen, come on, could he hit? Oh, come on, could he hit? Cookies, sauce and Shocking, the Pedarin, and you're learning on safe. Tip will you see the stack at all? Will you see the stack at all? Go, the Pedarin fall into in Chin of the storm, right to it. Ford, right to Lane, Concha, Hogel. The shape, there are Carter in the style of Meridian Fall in Chin, the Scavation. As will you see it all? He can't come in, throw Herbert. Jason Ford, the Concha had had its last on Tida from Maha, the Gully. They put in one, Oggle in the foreign, Chainnigh in the chap, on the foreign ish, which get points on Éile. 3 Fee Heen, Shin 3, 2 Fee 3, Shin Fee 9. August 8 nu med Tida Fátharta, plus 4 med Amber Stoy. Så har vi en Bullemach, on goal body, for Galam. Don Moore Father. So good Tossie in Chin, the Gady, Bistin Ross, which he fought in Chin. Picking a glow till Fátharta Pedarin fall into Chin. Éile agus. Well, on the way to the raw in Chin, go fall Chin, well, I'm going to rather sheer. Been all McGravy on the shape. I can shuffle in this. Will you see let Toggle Yon Connolly, which are on the phone, you score, which are on the score. Neil, has she got to move? L4 being chance again, has she got to move? Will you mark? You let Jeffrey the goal ball, it's a Coolin one from T. Shaft do made Fanta. Get to the roller Jeffrey in it. Well, chance passes to Paddy Deegan Lashane, will to Lungi Jordan Malloy. More Father Jordan Malloy, Bistin was. Cushion here at Chainnigh to Pedarin. Concha got to Roada. Took a sheet actually to check for the Pedarin. It was to Dietrich Cushion and Ish, along in a good dinner. The other should have Concha had a truck fast of Chainnigh, Pucky, Sauce and Chow, Egg, Richie Reid. What's the staff of Joe Fátharta Lashane? Éile, there was some chance to score. What's the hard? Concha, bullet chain pull, have a chain as you were. TJ, pull that will. Oh, Neil. She had it last on the Árann, it's going to pull like it. I really should go off her because he had it last on August on the Horn made the Irish with the raw holy. 3 Fee do, and I do Fee 3. William Achler Toggle Irish to the goal board. Chainnigh for Laska Damator, I just go fit it, but you fell in Kane Herb and Octet. William Ach Toki, Emio Hollow, I'll share it. No fault on Old McGrath.
Olma Grali, Staid tá fáil dín te déanús le a réiteir agus kick sír go buile sír etá go hippetáin na léhín gon fád Well bag an tiste beidir. Olma Grali sin agus an fáil dín te bé hogus an buile sír. I héb. On Connolly hogus an buile sír. An bharna leidir go dtí cúlín Iomána le. On Connolly. Leanna bhfuil in spluk. Bhfuil chin seo. Úi seolachta sí sáthart chun si go te head Grasland satá an fáine uiscach puinte rá chéad ríist. Dó go fií cead sin trícha, trí fií dó sin trícha híl. Éis se slua. Seocha an cúlbáide. Éidir talis amach Harlán na páirce. Tapagáin is tíocht éis. Bhfuil chance go an bharnach an leidó lug. Níl sé mú. Níor go defin, tá sin go te mú. Agus het fóréil. Mas sí ná duna fóchar am múi. Asta go leor go le bhirte lápáirce hosa go tapagáin tótaí go fád. Duine go leascil chuine hosa. Duine dáile mí go fád. Te seochagan an buile amach an gúlbáide éidir talis. Bhilte go maige. Tá anna bhá ní sí go láí fáilte eisian seáin sé Mikey Breen. Tráchtaire Mikey Breen leis an slite tá fear hála séní léana go bhharcail bhfuil pas go tip beganí ráda. Tá ach seochagan an slite mar sin héin le tapagáin isteach sa spás a hain sé leis gan sin cúlbáide efasí. I mí sí head cholaghine an cúlbáide éidir talis Tráchtaire seáin is go dtí dar a carcarin. Dar a carcarin a go leis, dar a carcarin a bula chin sin so sé dro Bert Tasí agus deachní trídáin sí fáilte déan sin ag Owen Connolly. Ó Trachtaire Owen Connolly agus a pucas was in seáil isteachta Ed McDermott ach bainte go Ed McDermott agus seochagan amach le tapagáin achta sí leis ríist le cilchaine bhfuil bháin eile anna bhlacha le fád déan sin agus buile líon an an bhlachail díanú Owen Cody bhí Bertas tapagáin an Mikey Breen a rinne an bhlachail agus hir éineanach leis freisin is stoilm go bhéon Olma Grali an. Bhfuil tíomhlín atá go cilchaine, céad a tíocht í thógáil ní defin réine atá geall níl fantas a glufa hartaid chéad an úméid, má tá chéad an úméid tharband, Owen Cody thógasí níl. Owen Cody tá mar deanna sí núméid nó mar sin, le fanta sa glufa, cilchaine agus siad cúlín Iomána chun cí, agus seocha go Owen Cody bhfuil tean an rinne Jake Morrissey in a ball. Tá bedáid bhfuil nó cas sé go núméid deire, tá sé casta go núméid deire agus é fóraí. Puinte bháinna duna fáinne, trí núméid go hefigiúil fanta, trí fiche dó ag cilchaine, dó fiche cead ag tapagáin, buile amach go tapagáin, an gúlbáide, agus sinní bhfuilte rí Shelley, seochagan tapagáin, go le inionsaí, íotain, suasa droga tasú hainsaí cáin sin, Árann tíomhlíne, bhfuil sí chuníiste níl, tá na muire mún sin ced cáilí cáin seáil, ní si go tíanaid si go leis sin imir, tá sin an bhrú cart a gáin an sin, Díine titim, Roinn Garrett an sin, tá an réiteir ará bhfuil fáiltín de ra tapagáin, buile sír atá tapagáin agus buile sír ciniúnach fád díreach amach a ré na bustaí agus in cáin seo le tuigil le Jason Ford. Jason Ford le na fáine chuir chóscóir. Jason Ford. Díreach tí múgann stú amóra tasa a bhín sa glufa pelle. Seochagan Jason Ford, builte go háard ag Jason Ford, head deastan fanna fáine chóscóir, dó fí cúg ag tapagáin trí fí dó ag chuine agus gánú méid díad a fanta. Gánú méid fanta sa glufa. Buile amach le tuigil le gúlbáirí, chéad scóra le cinneamach, éis le muointe tapagáin. Drís a goid féin. An sitar, hálar a tí se an fáil fecha padáin, ín se go mágasí, tá sin nach chuine Staid fá, tá sitar a leis le habann seo Jake Morris, bhfuilte Jake Morris Tráchtaire na páirce, ingin go hálaigh, agus seochagan den is bhfuilte go háart, cecha bhfuil gan sin, tá sí mó, tá sí go timú. Tá sí go timú, Jason Ford, chuil múí, tá sé go tiban, tá sé múí, agus é fóraí agus arhuaile tínta, tá Jason Ford a thugáil go fáilcinis, agus a tíocht isteach tá Peter McGarry, Jason Ford, agus tá fearra le Darragh McCarthy gortaí in sin. Darragh McCarthy gobid, gortaí a beidir go cheartó fantaiste. Darragh McCarthy bé, tá gobid. Beidir go thug sé amach a fear míceart. Beidir go bin a hála.
Darren McCarthy gobbered agus is or too full at the is doing it. Or too full. Came home bit of shame loss and Rachel just stuck in the raw Martha and Tom on the cat. 3 seconds now on. 3 seconds next to me Steen who made on bit of shot level feeling. I found a little to stack on this cash the stash and Joe Caesar to the stack. So shouldn't take the stack a lot to find a good team. I thought Darren McCarthy did not come forward. Jakob met Vos came into met so we see the shed no met on the Arenas. Het moet gedaan. Schachel in Bullemach let hotel. Bullemach 3 met aan. 3 met aan de volgende goal score. Cool body zegt de Ganja. Want han krijgt 3 met Fátharta. Die heeft zich hier scoren. Als je kan nog Fátharta zien Charlotte on Cody, chance Cody. Stacha Shimu en on Cody. Agus as siglan ta ma ag farra bedarin hall in the team hall go fon chance bidder to bedarin and go keen sho is that's Spórt go in chat and can not is nach nie se gene kefe position as she put this was in hall ag dar Carter in sheer gedin cool ball hincha ag seten tell us bull no di Paddy Deegan want Paddy Deegan a chance bidder for so joy ag de kilkhunje ag he put this was ag McGrath will to know the sho hugin to Bedarin and Allianz has chance to score on the ball. But she built to Machacho, built to top Bedarin got to Keen. Ish, this is slower. To Bedarin got to Keen. It was Jake Morris. Let's point to Shin. Jake Morris got to Keen. August no made, all no made Fátharta. Do if he share and I 3 if he do. Shochogin, Bullemach touching the Paddy Deegan. Paddy Deegan to get here. Paddy Deegan, Tom or Fátharta, Paddy Deegan. Mr. Not, the throw by the chance at Martin Coheney. A Shiglanta, but to Machacho Khan or the Stafford throw and 4 Jackie Wiltshire. Andrew Ormond to Ciarán on the 4 goal score it is. Andrew Ormond the Shigolin on the 4 goal score. Tanu made Gullier Fátharta. No made Gullier. Agus Reese Shelley. The Shigan Showalamach. Take with the Reese Shelley in Concha. Can't get it, a Wiltshire. Agus Shuffle in the shit, can't more meet the father, she's a throw. Tossi Hebradar, and it was the cool, he brought her on the throw. And she put me again in a force. That's true, and she put me in Farry at a towel. Achi, 40 years in Old McGrath. I will fall into Old McGrath, needed generator. A chance to score, but to go hard, but to green, and Jake Matters. Agus Kilchunye. Tata Bedarin, Tony Fontaine, agus Dean Wayne Kilchunye. Sauce the Herbert, my didn't check I fall into. And Farrow Gutain, agus Farrow Kupshin to Kinte. Neil Rachel. Rachel the show by, you make it to Shinte, after Shinte Renos. Agus Colai Chevalier, the so bid in the bay. Well, the style of Gashem can fall my manager on the clock yet though. Agus Colai Chevalier, Colai Chatastel by then it be foggled ball in the heart. Húlín amháin a threid in the fórne agus Kilchunye, Húlín chun deireh tá Bedarin 2-5 sin 3-3 agus Kilchunye 3-3. Sin 3-2. Anna Chóric, Anna Chlufe. Japan ar a thread le caiú te Kilchunye na le buchan Jacob sa glufe sem a bhí sé sábhail te réanús mar tá bhúfáil agus portláil go te síos ach mar sin héin na cuasaí bealda is na dé chasta ar a chéad í bhí éon na go bigéar a caiú agus tá bé ón códaí atá gortaí Stáilm go méid go bé ón códaí bé tá gortaí ón códaí bhfuil se sin na gimach go fád ní hé leachol í bháid atá sna dar a Corcoran an Tom Caite bei no me go le helan no be de ran no bit Bullemach le togel le goal board and Reese Shelley bei chance one le Kilchunye stoilm bei chance one le cup Shach go ni Bullemach te go de Saint Concha she's glanti de figure Laura hein Shelley she gone out is shin ke you see the was Shach go to Bedarin you just slip rack by the one le a Saint Concha call to go done a couple of 40 last year here in Chainnigh Richie Reid but to know and Inish great D Shane Murray Honigistach Basil is trust the puck to chance to score and she put to go hard the Stefan Jordan Malloy Jeffrey Wiltshire can afford goal score it is Jordan Malloy le Shiganchin August na Fornia goal score
agus Chainnigh na Sraith well tá an Tom Caite le fada an Tom Caite tá na fórne cho scór 2-7 le 3-5 Chainnigh na Sraith tá sé fannach bit chun slittar amach bhfuil amach aige tá neadóg sétí aige tá dead leis an glufa agus tá sé críochnaí cho scór 2-7 in 3-5 agus léhéidir go chlufa na réide ach tá well na pointí rinte 2-7 tá Árann sin 3-3 eicil chuide sin 3 agus cin táma do bhain is sin ach bhfuil na fórne críochnaí an chóscór. Ard chóirigh fad idir na dáidir seo maras an Durlas ach na pointí rinte ach ní mór na hasa go ceachtar go bhsáile sna pointí sin Ciarán sa deire ach i bheith mórtas chundé is stoilm i bhí an sa deire. Sin is géal na chlufa seo, chlufa an Tainnigh, chlufa anháin á réire agus an éon bhuiitiúr. Críochnaí cho scór, scór teire Spórt Semple an trelóna seo. Tibit Árann 2-7 Cilchonne 3-5 có scór. Weimse is ó Iomána Iomána. On códí gallisteach pasisteach a méle hol. It's sean bidin a hol a méle hol agus tras an hol. Cól agus an cól sin fáte ag líamó ag Allianz Tainnigh nóla chudin se in sidí seansa scór beidir bult a go hard agus sin á Donahoe na cholín agus sin á Donahoe in sin agus talas Holland bhfuil go fág seach Cilchonne rí seansa scór an seo bult a go hard isteach a méle hol an cúlbáí gairí ach ní éirí leis focusús fagus Cilchonne á fáin sin seansa scór bult a go hard isteach a méle hol tá sin brenn Canchin agus fan Canchin I héad had drastal Haslan Chainnigh di Jake Morris a tríal pointe bult a go hard ag Jake Morris na cholín ag Jake Morris agus tá Lorna eile hit an na pass a mun sin fáin seo Cinnigh Cín Cinnigh go hard isteach a tro an chólá sin na cholín á cín Cinnigh tíad cho lá na páirc go dtí dara stéicilm a bol isteach an seo an bhfuil Canchin sin na cholín fád agus Árann is méle hol in sin tíh san bhána sin sa chola méle hol an tu go hicó ag Árann in sa le reis sa go agus seochain ógantí tíomlíne bhfuil tíomlíne tá agus na cholín fád ón bhfuil tíomlíne áil bainte go Chilí dáil agus Árann í tíocht na ríis seochain Árann tá mór míid a hard isteach a méle hol agus nílán ach cholín bháin mar tá si tuchpicís sin seo ag Semple can mór míte cho Semple má tá Ciarán tá sínta tá na bhuiide breanúir eile tá Ciarán cholín písa begaile inis agus í bult a go hard isteach a méle hol cecha bhfuil Canchin tá sí sin had drastal cholín fád ó bhuine tan sé méle hol ceadín sé Canchin sé cholána hábal go dáda a sé bult isteach sa gó ó sé méle hol ó chance a hol go híisiil sáhfuil tí duna chéad ní tíháanta go fóil ó sin bháanta stíid sin an hábal le fádínta hábal leile dínta hábal le dígin agus padí dígin in na helí bhenda go TJ agus seansa go siúd scór bhfuil go glóid fád aige TJ ó Reid TJ Reid cá an nach chuntarteach biste nuas cíomhsaí agus go chuine TJ Reid fan chuntarteach seansa cháil cól Fátín sin ag dul mará tá píha ige seans go hard John Donnelly agus tá Cilchonne I reis chun cín bruntalí a si sepa go deasa seo ag ón códaí go fóideach go hard ón códaí had drastal ón códaí Can isteach a méle hol can an chuntarteach a méle hol tá sé treachí hábhail le cúlbáí sin Éile an núl hain sé sé Canchin bhfuil seansa Robert Doyle scór go hard tá Ciarán tá na fórne cho scór tá na fórne sin tá sí fáte is méle hol seansa choile a méle hol gól an tríú cól eicil chuide agus John Truss in the park which he had it just na cholín léhéidir go cholín an tíim bult a go hard Holy Canchin, Bulletin Pull, have a cheat ass on your TJ, pull that Neil. She had a dress on the hands and pull like send his trust the puck to the chance to score. And she put to go hard, the Stefan Jordan Malloy, Jeffrey Wilche, California, whole score at East. Jordan Malloy, she gone